ke National Highways Demand Committee South West Khasi Hills District kalau bo jingkeli ya ke sarkar jela halor ke jingjak ngai ke projek surak na mau ngap sya mau plang lat mau siang rang thong nong na dirang syakhat pra haranikor ke bala terwa penlong kum ke National Highway ke bala kalenter kalong kendai pohon rio kilometer. Kani ke komiti ka wan bo da ka jingtho syawba Preston Tensong usumbot menteri rangba ka jela ubri pej ke tenat PWD roads ke sarkar jela ha ka khatlai tere unailar araja arpusan. Habakran sikilat pathai kubor uba ken pam kharlingdo u chairman ka komiti ulong bahab ban penya chakmat ya kate ke surok ka bala terwa bat menjur da ka sarkar India ban pen kala National Highway. Hadin ba nakaliang jong ka sarkar Meghalaya ka penbena ya ka intermediate lin napo weloi makurat ke bandar Syaduk Kenyong. Tidang manakan dia yang tayo bala dep pilai ki kubor ba nakaliang jong ka sarkar Meghalaya ka penbena kumba arpa kilometer arpa krore nakabenta ke jitmu ya kan intermediate. Nakaliang jong ni welcome ya kan ni setonat nomor ba nakaliang government collection kia. Hari ke jingkeli menta kalong ba nakaliang jong ni karon ke jingkeli ba halor ka National Highway kaba nakaliang jong ka sarkar India nadu usnem nadu arajar khatlai hadu arajar khanyau terter nakaliang jong kinuyalam jungi tu kapor nadu namo phlang mosunram nata jong ka makurwat karanikor kile persu ye kanika matar rekat barka Ministry of National Highway Transport and Highway amnopo Delhi hakaba nakaliang jong ka government of Meghalaya tu kapor kila menjur berkadon du ka status hakaba yaka surok nadu mau ngap mau plang laj mau siang mau kurwat rang thong nongna dirang nata ranikor khatpra kanan ka proposal ka ba kumba khandai 2 kilometer kadai ka National Highway te kata kastitos hadu mentang ngiptip balai ba khuja la kaja menta but hatu kapor kajing yakun nakaliang jong ki sawut ki amali nadu iba kini di kriem iba di amali jong ka moplang iba pensengat yan sim amali jong ka mosram tu kapor ba danggu berkamta me nakaliang utuputi chief minister badi baru well ubala klarno ubala tristom nak benta ya kani ka banwanra ya ka National Highway nak benta ban connect ya ka headquarter ka district bat ka state capital te Henry ngiptip nak kanu kadau bak sujala keja ban suka ban perken mau ya piba ka status juga ni ngakan mau husnem arajar arpoar husnem arajar arpo hau benai mi bakadon ka statement nakaliang jong ka government of Meghalaya rengkat bat emeli jong ka makurat barnikton tu kapor ila penbena ba hakabari bat ka banda ya ka DPR ka global infra kadai ka company ka ba haban ya ka DPR but ngikan mau doa kan witar Januari arajar arpawai nakaliang jong emeli juga makurat usastin udah penmeraru ya kata kaju tiare ngaptip nakanu kadau baksuja la kaja tiare kani ke ui kajing i jungi kadai bet nakadau ba imat kadon ka failure nakaliang jong ka government nang ni po Meghalaya bane trelang bat ka NHIDCL nata bat ka sentar nak benta bakani ka project benta kala susah suspend kamdei nak kadau tu ka technical problem lan ni nakinu kidau nakijung bom don ka phone ni kanu handai ka jingi i jungi ka debe nak kadau jong kadon ka political iko nata ka wei ka political rivalry nata ka vested interest hakitu kipor ba kani kalong ka jing laran hadu kata namar ra pipet ya ka nan ya por ranikor khatra ranikor terter hadu mai sekolah hadu bagmara mentakil ada ke jintre mentaka jintre ka ya chapra bad mentak la departar ni entah hadu bagmara
Tikan jumut ayu haba nangni na state capital ya ka district capital. Hadu banda poi sya po Ranikor kamdon dia kata hari na tay na po bodar mentakal ada per kelayan bah. Tikan ketika kadi national highway. Kata kadi kecing keli ke bana kali jungi ki paj ba jong ka South West Kasih district karon kecing keli ke ba heba. Nata na syukur aban penken mau ru ya pi ba kani ka national highway ke bala propose kadon ke jiktu na kementa banwan ra ya ka khamta me na kementa ka roi kapar banna kementa banyarap ya ki norep nata ya ki bakai pateng ya ki kun samla ki bapuli puthi nata ka bari bar ka kot ka khya banna kementa ya kiwi jengkam kani ka surok kamde ke chakri ta na kementa ya ka South West Kasil hari ka syakri ru ya ka East Kasil ke ba ngalak bata ya pi na mene ya ka Moplang konsensi na ya nata ya ka mau Sundram konsensi nata bari ki arteli konsensi ta ya po South West Kasil bari ka ya ka Ranikor bari ka Makurat ti kani ka bang ong ya pi ba haji syana kalian cumi persa ya ke intermediate ya ke baka sarkar Meghalaya mentakal apen bena hendai ke bangi ko abanong ba ka sarkar Meghalaya ka depen iya kata ka seriousness ha ka ba ban restur biang ya ka national highway dang mentang ilawan ila pa ka shti la ber ka shti deputy chief minister ber di minister ha ka ba nakalian jungi nila kerpat ya ka tanat PWD mereka sarkar Meghalaya bahkan pun iya ka seriousness ya ke jinglong serius ka bari ya kani ke jingtrang jong ki pajba jong ka South West Kasih district berkumjuru jong kini ki arteli ki blok ka Moplang bat ka jong ka Mosundram tinga ko aban syukali khendiat ka bari berkata balong ba ngimtip nakanu ka daw kami ai kata ka idea ha ka bawan ra ka intermediate nya ban bu jengkeli berkabar kalong ba balai ya kajing terang jungi ki pajba ya kaba nakaliang jungka sarkar kala de pediang nadu sarkar India itu kepor menta kisudu kasu jak kumni bat lara pipet kembang la kedeu mene kasurok nadu Ranikor mai sekolah tu bagmara kadi kada belin berkadi national highway pipet ya kasulong noston tura kadi kada belin nata pipet ya ka siksak ampati Mahendraganj aturu kadika ju berkani kadika kiju ki surok ki ba hanadu itu kapor kila propose bernata kila yan tinata hakabari batka hakani ka benta nakale jungi ni ko abun bu jingkiliru ba yakane ke jing penhiar kerdan ya kani ka surok nani na po Moplang hadu lai mau siang mau kurwat nongna adu khatra ka bari Ranikor natai kanon ke imat halendet ningi bu jingkili yo la sikanon ka benefit na kamata yanu ki bari public representative lani kini unu ki ba don ki kam kontraktor ki ba don ke jutmu ban kontrak ya lor kan di ka surok tina takadaw na kaliang ke jungi kalong ba ngi kerpat jur ya ka sarkar Meghalaya barco bha bana kaliang jong ka sarkar Meghalaya kan restur biang berkan ya keren berkat pen iya ka seriousness na kementa banwan ra biang ya kan ka national highway kabaran ke jiktimu na du mongap Moplang lain mau siang mau kurwat rantong nongna dirang khatpra ka bari Ranikor kan ka road project nata ngikwa aru na kementa ya ka sarkar Meghalaya ban pen iya kata ka jingya tre rekat bat NHIDCL berkas sentar government nata ban perkut yakini ke political interference berkunjuru na kementa iya ka jingtu na kementa ban penkalan jabing penkalan jalabi haga baribatkan di surok dikata kadika nomor bakani kadika surok ke badon kam hadu kata kadika lifeline
jong ki pajba jong ka Southwest Kasil district kumjuru na kamatai ka South ia ka East Kasil ki bre kini ki arteli ki block bat kumjuru wadi ka West Kasil kini ki bana kle jungi kum ka national highway demand committee Southwest Kasil district ngibu akhmat ka sarkar Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya